Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zithemba yena channel simsiyaxoxa futhi. We guys, inhlamba ayamukelekile lapha. Noma lento engizoyikhuluma lana ke iphathelene nokuthi uSibindi uthuke inhlamba kukhona amphendulayo. Ukuthi nginombuzo ke before ngithola ukuthi lo ophendele uSibindi right noma wrong or uSibindi right noma wrong. Ingakho ke ngifake lento le. Cabanga sisole le ndaba ikhulunywa ku social media kodwa bengifuna ukwazi ngoba la kuSibindi ifike la ethi khona udade obhalile asireport i-account kaSibindi. Angithi einsukwini ezidlulile kuyenzeka nje konke lokho kwenzakalayo le drama esempilweni kaSibindi mahlangothi onke. Kube nosisike ohamba ke aye kwi account kaSibindi, Instagram account, athi uTirelo uyi-albino. Abhale kanjalo athi uTirelo uyi-albino. Ayisekho i-comment ideletiwe leyo. But ke into masuyibhale ku social media bakhona bakwazi ukuyithola ngalesikhathi oyifake ngaso noma ungayidelete beyigcina. uSibindi ke aphendule. Angizokusho igama leli aphendule ngalo kodwa uzozwa inhlamba ke vele aphendule ngayo lo sisi athi uthe golide likanyoko. Cela ungayishintshi ke sisigolide likanyoko. Musa ukuthuka umfazi wami into efana naleyo. Uthi ke usisi ke obone le comment ukuphendula kaSibindi akureportwe le account ukuzivalwe le yaSibindi. So ucela isupport ukuthi kusizwe kureportwe account ngoba nangu usekhuluma inhlamba. Inhlamba gazi indlela engiyisaba ngayo inhlamba angazi yabona nje mangizwe umuntu okhuluma inhlamba ngivele kube ngathi ngizwe into enukayo yabo angihambisani nayo hlobo. Kodwa nayi ke iphathe ngifuna ukuyithola because unedade lo ofuna ukuthi akureportwe i-account. Ngokuthi lo ophendulayo uthe uTirelo uyi-albino umbeka kuphi lo sisi? Ngifuna ukwazi lo phathe kuphela before ke kube sekufika la okureportwa khona i-account. Ngifuna ukwazi ukuthi ukubonile yini lokho noma ngakubonanga. Ngoba ukureporta i-account yena usuke la ekutheni nansi impendulo ayibambile unayi i-comment mase kuthi lo obone kufanele okuyinhlamba ukuthi akathuke lo ambize ngokuthi uyi-albino ngoba vele asizuqamba amanga sithi hawu ayikho inkinga siyazi ukuthi into eyenzakalayo injani idrama ukuhlukana kwemibono lona ke sekuphuma nokuthi ulo unje ingoba emthuka okwenza ukuthi kuqualify ukuthi amthuke ngalolu hlobo kuyini mhlawumbe uyamuzwa before sifika ku next step othi ke ayireportwe le account ukuze izoblockwa. Angibasupport labo bobabili abakhulumayo kodwa lo ophendulayo uphendule ngoba esediniwe ecikwe ilento and mina angizokuba bias ngiqale namhlanje ukuba bias ngifuna ukunderstand le first part ye comment ukuthi ke nangu othuka uTirelo. Impendulo ke yalo osephendula uthuka inhlamba. If ureporter othuka inhlamba uthini ngalo othi albino? Mhlawumbe ualbino kuwe uthini? Iluphi ulwazi onalo khona unakho ukuhlonipha noma uhloniphi? Ngoba ngeke ubone into eyodwa enye ungayiboni. Yilapho ke bengithe khona ngesikhathi ethi akaphenduli ku social media uSibindi uyaphendula ngoba nakho
ziyavela iy'mpendulo. Ngase ngithi kulokhu kokunye okunenhlamba phakathi noma ngahambisani nayo, ngisafisa ukuba nombuzo wokuqala. Ngisafisa ukuba nombuzo wokuqala ukuze ngazi mhlawumbe ukuthi i-understanding yalokhu ilelephi, ku-right yini, ku-wrong yini. Mase-ke kuyadlulwa-ke. Mina anginankinga ngamlanda nodade othi ayiriphotwe i-account. Ngifuna ukwazi ngaye nalaba support yena ukuthi if ubone inhlamba bekade kuthiweni lokho ku-right yini, noma mawubona ukuthi inhlamba engaka okusho ukuthi mayimphendula ngenhlamba engaka nalo ongaphezulu lento ayikhulumile iyamprovoke. Kanjani-ke uripothe laba bobabili ukuze ubone ukuthi uzophenduleka kanjani. Nalo ongaphezulu futhi sikhona isizathu sokumreport, ngoba mawuripotha la ku-social media uyanikwa ama-options ukuthi uripotha ngoba le content inje. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ikhona indawo engahlangani kahle. Ngisengiyambheka udade engathi umdala, ngase ngiyambheka ngathi engaba umama, ngase ngithi ngifuna ukwazi ngaye-ke ukuthi mhlawumbe mawuthuka omunye masuthi wena we-albino kuyinto enjani kuyena, kuzwakala kanjani. Ilapho-ke ngithe khona-ke uyaphendula ku-social media, kodwa kunale comment engifuna nje ukuyitomula ngi-address yona ukuze ngibe ne-understanding. Ukuthi khona enye into ezokonakala yenziwa ukuba bias kwethu, bias kwama-views. Yabo into e-wrong, i-wrong. Ayikwazi ukuthi i-wrong ngoba isihleli kubani, i-wrong ngoba isishiwo ubani. E-wrong i-wrong, e-right i-right, kuyohleze kunjalo. Yinto nje efana neqiniso. Awukwazi ukuthi uzobuka i-comment ecwasayo uyizibe mase uyayibona inhlamba. Why ungayiboni le comment engaphezulu ukuthi i-wrong uma ibekwe yafaneleka yaba inhlamba? Hayi, ngizobabaza shem. Niyabona ukuthi yindaba angathandi ukuba serious? Angithandi ngoba kungenza kanje ukuthi ngibe serious. Kungenza ngikhulume kakhulu and angisakuthandi ukukhuluma kakhulu. Uma ukhuluma kakhulu futhi abantu bavele benze ngathi uyahema, ukhuluma into engekho. Bathanda khona-ke lokhu-ke ukuhema-ke la ngihleka khona kunenkinga kubacasula. Kodwa mase ngisikhuluma kanje angeke wathole ama-comment ngoba ngikhuluma amanga. Awukwazi ukuthi uzobuka i-comment ecwasanayo uyizibe. Okokuqala umdala, umzali, umama, uyayibona futhi lento ukuthi iyazwela. Le ebekwe ngaphezulu inokucwasana, inokudelela. Uyayiziba leyo because uyibona ukuthi ifanelekile ngoba iyakubani, ayiyi kwi-favor yakho. Mase sifika kwinhlamba, usuhleli kwinhlamba. Kanjani? Ngeke simphike izinto azenzayo ezi-wrong. Mina ngithi masuphuma nale comment la sekufika khona ukuthi albino kuwe bewuthi uthini lo bhale le comment. Uyabo? Ngibalela kanjena ukukhuluma ngoba ukhuluma gcine engasahlali kahle. Ukhuluma kwesinye kuhlangane nabantu aba-wrong. Mase ngiyihlebela kancane-ke ngiyihlekela-ke seniyaxabana wena fix udlala ngathi mangasadlali-ke ngani nginibuza ukuthi umoya wenu woniwe yini. Nizokwazi mhlawumbe ukuthi nibe osisi abaqotho noma abazali abaqotho nilikhulume nje iqiniso. Ngoba manje awukwazi ukubuka omunye enza into engahlekisi ibe into ehlekisayo ibe inhlamba. Mase yayeqa le ezo-addressa enye inhlamba. Azabe nomfutho. Athi-ke akahamba report. Sifuna ukwazi ukuthi le phezulu impendulo le eyegolide likanini ukuthi nali igolide-ke asembize ngegolide lo ngoba emthuka. Inhlamba embi laphendula ngayo. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi le comment ephezulu ithini ngokwakho. Uyabo? Mase kubuka ukuthi kuyakhulumeka yini, kuyaxoxeka nani bodade ngeqiniso? Cha.
mase ngithi asidlaleni ke anisafuni ke we guys indlela engi-attack-a ngayo indlela eni-attack-a ngayo kulezi iy'nsuku ama-comment engiwatholayo ngise ngiy'buza ukuthi ngitheni. Hayi bo, mina angilwi nani ngithi asixoxeni kahle bengifisa ukwazi kodwa ngoba ukhona oyibhalile and uyayizwa yini. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede, bye.